kuri uyu wa mbere tariki 9 Gicurasi 2022 Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2017 Iradukunda Elsa byatangajwe ko yatawe muri yombi n'urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB mu Rwanda aho akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné. Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022 kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB Remera. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bivuga ko RIB yatangiye gukora iperereza ku byaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda mu 2019. Kuva icyo gihe hatangiye gukusanywa ibimenyetso kugeza ejo bundi ubwo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegurira irushanwa atawe muri yombi. Amakuru yizewe wagera ku kinyamakuru Igihe nuko kuva Ishimwe Dieudonné ngo yafungwa, Miss Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruza imbere y'urukiko. Bivuga ko yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Abakobwa n'abandi bantu kuko bivuga ko harimo n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye. Ikinyamakuru Igihe kivuga ko gifite amakuru ko mu bantu batanze ubuhamya muri RIB harimo abakobwa biyemerera ko basambanyijwe na Ishimwe Dieudonné mu bihe bitandukanye. Hari umwe bivuga ko yari afitanye gahunda na Ishimwe muri 2020 aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda, uyu musore ngo yamujyanye mu rugo rwe. Ngo muri urwo rugo i Kanombe, Ishimwe yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye amwakiriza ikirahure kirimo inzoga, undi ayinyoye yumvira rura arayireka. Yaje kumuvangiramo jus, arangije azana urumogi yatekeye amusaba gukururaho gake. Amaze gusindisha uwo mukobwa ngo yatangiye kumusoma, undi kuko yari yacitse intege agarura ubwenge asanga Ishimwe yamusambanyije. Umusore abonye ko yakoze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge ngo yamusezeranyije ibintu byinshi birimo kumurihira amashuri no kumufasha mu buzima busanzwe. Ngo yanamwijeje ko azamufasha kegukana ikamba mu irushanwa rikurikiraho. Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi ku itariki ya 25 Mata 2022 aho akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa mu bihe bitandukanye. Miss Elsa yatawe muri yombi mu gihe bivugwa ko asanzwe afitanye umubano wihariye na Ishimwe Dieudonné nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Bivugwa ko ibyo Elsa yakoze byose ngo byari bigamije kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiance. Ikindi gishya kandi nuko nyuma y'uko RIB yemeje itabwa muri yombi rya Miss Elsa hasohotse itangazo ryavuye muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco rivuga ko hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'Igihugu rushinzwe Ubugenzacyaha RIB ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco imenyesha abanyarwanda ko iba yahagaritse irushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Ni itangazo kandi ryashyizweho umukono na Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco Madame Rosemary Mbabazi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
gusura maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.